assalamu alaikum musidɓe wonɓe jarde Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden hande kadi en hewtiɗo e nder Jama TV cité ensemble Wakam ka samedi 15 octobre ɗo no wowiri noon eɗon andi émission men on ko duwaɗo fuɗɗede e 14h30 gaynen e 15h30 hande noon kadi en heeɓi tarduma molanaɗo kono meɗen tori yafuye e ko feƴƴi e fi tarduma on gon par ce que eɗon andi tagaɗo on ko wawi ko miijagol hunnugol ngol ko Allah lanɗon wawi en hunnande ko ɗon ɗon quand même mi inni on mi torike yafuye mi rewa ɗo mi salmina neniraɓe babiraɓe kotiraɓe jajiraɓe mi salmina nene men mawɗo e yayiraɓe nawnuɓe ngala jadinamɓe hoore jam moƴƴere sokaɓe ngala ɓe yaltora ɓe wattali ko sokiɓe kon ɓe ala ka golle yo Allah korɓe kaɓe golla marɓe golle ɓe ɓe respecta patron ji ɗin mbuɗɗin ɗi ɓeyde no way noon kadi invité men ɓen kadi ɓe hewtiɗo eɗon andi ɗe mari ɗo hande invité ɓe nayo ɓe fewɓe hewdiɗo si Allah jaaɓi ɗen jedde ɓe par 2 personnes 30 minutes 30 minutes eɗen mari Aissatou Ba Timbi ɗon andi ko artiste jomen yimowo yiɗaɗo andidiraɗo kadi anduɗo kadi ko fewndi o hewtiɗo si ɗum feƴƴi kadi ɗen mari Ibrahima Ba Wakam woni parrain Djidje Boubacar anniversaire yontere hande le 22 inchallah kankadi o hewtiɗo ɗon andi ɓay ko parrain il faut no mi wonno noon respecte piiji ɗin hollen jommum ko wiɗenmo konko ɗum o woni si tawi ɗum ɗon iwi arten salmodiren e maɓɓe e hoore meɗen yaafini kadi men fof par ce que kaaje ɗin noon kadi hina e kamɓe invité ɓen sakkona yimɓe ɓen sikkata ko kamɓe waɗi ha émission on fuɗɗaki ha fewno ɗo vraiment wona kamɓe de ɓe arini ɗo ɓe hewti neeɓi ko won tun ko situation ji ɗin ka nder ga rek e haray miɗo yaafini e mi waɗa ni min assalamu aleykum Aissatou. Waleykum salam DJ Bouba. ko yewtata kon to caméra ma on Waleykum salam DJ Bouba. Avant tout d'abord mi langine Aissa Timbi l'enfant de Peter Timbi Madina. Haray meɗen ngari notagol notango DJ Bouba on andingol jama on ko sati kon no laati yontere hande anniversaire on. D'accord. E iwten ɗon arten ka pare men Ibrahima Ba assalamu aleykum. Waleykum salam DJ Bouba haray ko Ibou Ba depuis Wakam. Vraiment haray meɗen welti weltori kadi. D'accord. Donc vraiment waɗi tarde seeɗa donc haray miɗen yaafini o noon kadi wonnoɓe heɗitiɓe émission donc wona e amen ko faute technique wonno quoi donc je m'excuse par rapport à ça ko heɗiti kon haray vraiment inchallah yallah newon tawna en si Allah jaaɓi yewta e jaam quoi. Ok voilà yiltoɗen Aissatou Ba Timbi ko yimowo eɗon andi en wata nodde ɗo Aissatou yahen direct ka anniversaire donc en landademo e ko woni kon Aissatou Ba Timbi meɗen faala ya présente o yeɗɗa men Aissatou Ba Timbi ko kanko woni hombo ko honto e Timbi woni ka maɓɓe e naten ɗon e programme gimol ngol Aissatou. Ok sa inni Aissa Timbi wo Timbi tunne no wodi Timbi Madina Timbi Diary min ko Timbi Madina centre woni ka amen. Naam. Bien sûr. Aissatou ko no fuɗɗorɗa musique? Hono mi fuɗɗori musique hari mi janggoyayno mais musique on tawno welala kono mi fuɗɗori. A janggoyayno musique no welama? Bien sûr. Ko hombo yimoɓe wonɗa heɗade ha waɗi sabu musique woni ko welma? Tonton Mick. Tonton Mick Paraya. Bien sûr. Ok Aissatou ka galle mon a taw musique walla ko an fuɗɗi wadde musique ka nder galle Timbi Madina centre? Min Aissa Timbi mi tawa musique babi an ko Cerno mi tawa musique. Oui. Babi an ko Cerno mi tawa musique. Mela wadde musique. Bon. Aissatou Timbi tawa musique ka galle babi makko Cerno Aissatou Timbi de fuɗɗi wadde musique kon ɗum woni combat hakkude makko e parents ji ɗi e fi musique ko woni wadde kon? Mi fuɗɗi andi ɓenni o ko ñoli wo luuɓay. Mi suuɗi to mi suuɗi seeɗa. Oui. Mais nde mi falno yaltutude aroy ha mawɓe am ɓen faami. Oui. O baabi an en faamuno sattuno. Bien sûr sattuno par ce que si ari satti ha mama ma nen ma falama heɓude probléme haray satti. Oui. Mais ko ɓeynata kon ko hakkil woni maafe ɓandu. Oui. Mañorno mi yewtirayno noon e komi wonno e wadde kon e baba joƴƴinanno kadi ni ɓe landilan ko honɗum naadilan e ɗum par ce que
Aissa Timbi mi jangi mi waɗi bac mi heɓali mi jangi alqurana mi cippini mi lintike lan iri kadi seeɗa carrément alhamdulillah mais ɓe inni wo fodore taw bindi yori ko wuuri no yalta e ko maayi kan no yalta e ko wuuri sa yi Aissa Timbi yimi na bonki ɓe makani lan ko honɗum accintinni lan komi tawi ko hoggo amen komi natani yimugol min yinni no wela lan e hoore noon kadi ko welata lan ko mi yeetike ma mi janngoyayno mi nani gimum ko tonton mik ka nene dankoɗe nene men o ko ɗum naade lan e yimmo ça veut dire ko musique heɗɗa ha tawɗa il faut espéreɗa waɗa musique bien sûr mais Aissa Timbi bi o heeɗi o musique ha o musique waɗi saabu o naati yimugol musique est ce que Aissa Timbi yimi nene bien sûr mi yimi nene waɗanimo a cappella seeɗa tum na ko ɗuuɗi yimani nene seeɗa ni rek seeɗa ni nini jara nini ko ɓiɗɗo heɓi wo ko nene wo nene an lebbi jeenayi karedu iyo nene jara yangi kuri kinno muusi koni nene jara onon nene jara mi ala koni joddi moɗon c'est bon wo ndaru simi darnu villa c'est bon e simi nabu makka mi ala koni joddine nan c'est bon Aissatou c'est bon vraiment laaɓi poste aɗa andi ko ɓe wiyata kon sa goɗɗo présente ke hunde ko yo hollirde ça veut dire na yo Dj Bouba présente ɗo ko Dj tawa wata landade goɗɗo hay landawol Aissatou bi fuɗɗa musique ange mawɓe ɓen satti ha gaɗi ha bureau en faala heɓde hen probléme Aissatou hande yeehi ha mawɓe ɓen faami ko faale Aissatou mais Aissatou ɓayo continue musique on Aissatou heeɓi musique ji jelu yimaɗi yaltuɗi ɗi yimɓe ɓen woni e consommude mi yaltini ɗo soñji 400 miɗi yaltini hari noon ko 6 mais corona ko ari tawno ɗi aɗin 3 ɗi yaltadi mais 2 ji ɗin yalti haɗi ko ɗin ɗon woni ko yalti ko adde on woni ko yalti normal son studio walla ko son pooɗa par ce que studio ok ila mari 2 wonɗe 3 wonɗe circulde Aissa Timbi soñji ɗin tati ko hombo mari clip non hay goto taw hay goto ala clip Aissa Timbi no jangi Qur'an no jangi français e Aissa Timbi texte ɗi woni e wadde ɗin ko kanko wonde windande hoore makko walla ko goɗɗo woni mo windande texte ji ɗum woni e wadde ɗin fof ha komi jooɗi ɗo la yewtude e maɗa ha hande goɗɗo e nallan ko ni waɗirta ma ko ni komi woni e waɗande hoore am nani woni joɗade windana hoore ma carrément voilà musidɓe wonɓe darde Jama TV o nani Aissa Timbi ko seeɗa seeɗa par ce que fo ɓogolota ko nde wotere ɓenni o sa ƴetti bureau gongol a sorti gotum a inni a heelay helirte mais sa moɓidiri fof a inni a heelay a tawa wata helde par ce que kono waɗi ko tata hino ɗuuɗi ka juuɗe kom sen yiltoɗen ɗo kadi e modi Ibrahima Ba hiɗon andi ɓenni wo ko Ibou Ba Wakam Ibou Ba Wakam ko paren an ko anniversaire mais ni mi yahata taw ka côté anniversaire ila faala Ibou Ba Wakam yo représente wonɓe darde mo ka Jama TV ɓe anda ko honɗum woni activité Ibou Ba Wakam macceur makko ko woni e golde kon e o représente kadi carrément Ibou Ba Wakam ko honto e Guinée woni ka maɓɓe pour jama wawa famude mon parrain ok ko adi ko d'abord mi yey batte micro wonɓe landarde ɓen assalamu aleykum halay miɗen hiwrade ɗo fof population fof e kala ɓiɗɗo julɗo e mi yejitanno ok monsieur le président miɗo hiwromo ɗon au passage par ce que ko sabu makko addi lan ɗo Ibrahima Diallo depuis Wakam voilà min ko Ibrahima Ba mi wiyete mi lan comment dire sénégalais d'origine guinéen voilà donc nenan ko mo pita baben an ko mo labe voilà mais baben an ko ɗo ɓe heɓɓa ok comment dire ko ɗo ɓe heɓi men quoi Sénégal ɗo région Kolda département Vélingara voilà min ko domaine société ke domaine service privé mi golla e noon donc nak yawoy ha situation ji ɗin no Allah wattano donc weddilan dans le service public Allah waɗi nak alhamdulillah fewndo wattu donc comme vacataire actuellement je me suis pas bien positionné donc mi wata wadde interroger on ka don manti d'accord dans les comment dire dans les
média comment dire situation média ouais au niveau public. D'accord. Voilà mais milan jogui niveau étude ɗum noon Allah no andi ɗum noon e no woodi kadi vraiment comment dire activité ji hewɗi no ka hoore an quoi ɗi andiranta bon vraiment simi hewti to milan wawi ɗum gérande hoore an quoi sans problème. D'accord. E Ibou Ba Wakam ko Laguiné woni ka mawɓe ñiwi mais est ce que Ibou Ba meeɗi yaade Laguiné parce que a wolɗo piiji ɗiɗi nenan ko ɓe pita baɓe gan ko ɓe labbe e pita ko honto mo woni ko meɗɗa yaade? Non, labbe mi meeɗa yaade pita mi meeɗa yaade mais yawgol an Laguiné fof une fois c'était en 2014 mi yeehi Koundara. Donc Koundara haɗɗa quoi? Koundara mi mais on ɗum habbiɗa pour yawgol pita walla labbe? Non, andi famille on no toon quoi. Kotiraɓe an woɓɓe wonɓe toon ɓen fof woɓɓe ɓenno Konakiri woɓɓe ɓenno Labbe woɓɓe ɓenno Koundara. Dar caméra o famille on no sakiti quoi. Donc si tawi hande sa déplacé ke a yeehi ka kotirawo mo ɓurɗo jandude o kanko kadi o jaɓata déplacé a yawta e ɓeyɗa par ce que ɓeyɗa fof ko fonction administration joƴini ɓe ɗum donc nak a taway kaka famille on ɓuuri basade ɗon quoi. minen pawon ko immino no modi Labbe o wi toon wat ko ari jooɗi ko Koundara. Joni noon minen fof ɓurɓe ɓe mawnude ɓen fof heɓa ɗon baban e miñam makko on tumasi kanko déplacé o ari Sénégal woni mo gollayno ɗo minen ko ɗo min heɓa ha o feƴƴini ko miñam makko woni Koundara. Donc minen somin déplacé ki min yaha e Laguiné ko Koundara min yahata après nak ɓiɓɓe on noon ɓen ɓen kadi no woɓɓe ɓen no golla Labbe woɓɓe ɓen no golla Konakiri. mais pour am min Ibrahima Ba bayima ko Labbe iwi yumma ko pita iwi Allah waɗi ɓurɓe jibinama Koundara non Koundara d' abord ko ɗon ɓe atti basade ɓe jibini ɗon ɓiɓɓe woɓɓe goo ɓe kitti ɗon ɓe ari Sénégal ɓe jibini onon ɗo min pour moi haray ɗon mari chance goɗɗo go miijita go pour inugol hande ka baban iwi ɗon miɗo duwa yaade visita ɗon kan nene an iwi ɗon miɗo duwa ɗon yaade visite par ce que hande an sa visitoyali ka bayma iwi Labbe ɓiɗɗo ma pour yo jibino ya visitoya ɗon sattay. Ok mi jaabuma ɗon hande andi famille kala mone o dani sur place pour yurmede wona hakkude maɓɓe a tawi no satti mais nak communication téléphonique no wawi yewtude hakkude maɓɓe. mais andi honno mi falama wiide ok a posiɗo question mananɗa hoorema mi nanino kono mi jaɓani hande koye nder studio wonɗen andi ko caméra timen ɗo ko ɓoyɗa darde ɗo film o himo film fou tant que a joga caméra o a wawata filmude ko pulaar to mi woma yewde janɗa moƴƴa hande on neɗɗo siɗɗo ma wonɗo Konakiri walla Labbe mo wonɗa yewde téléphone composa yewto ɗon yewta haalaji welɗi on haɓataka téléphone est ce que a faami ka mais tant que on yiidali joɗɗo nokku gotu ñamduɗon e booliwal gotal pendant semaine walla 1 mois 1 an a wawata ande ko kanko woni hombo o wawata andema kanko an woni hombo mais donc ɗon wona tajugol mo hande donc vraiment alhamdulillah andi si famille woni moɓe no ettanade hoore mum moɓe ɗaɓɓirta goɗɗo goɗɗum si tawi tum wani mi haalnama no waɗi ɗumanti comment dirais no hiɗon woɗɗodiri seeɗa pour moɓe accutu oɗa ko domaine de service woni privé public ainsi de suite oɗa noon ko activité commercial woni wadde ainsi de suite donc nak moɓe no nangi vraiment si oɗo déplacé aki era walla ɗuma wawata wonde donc ko il faut go heɓa goto waɗɗo sacrifié hoore mum voilà on wawa wadde retrouver famille o waɓɓe ko ɗum waɗi simi landima non si woni heɓaki actuellement à l'heure actuelle non ɗiɗam mum no doga no heɓana hoore mum Ibrahima mi sikay wiide bon vraiment mi wata fortude ɗin affaire Ibrahima voilà Ibrahima tu as tombé ɗa noon waɗi minima yani vous êtes famille nombreux si tawi kamɓe fof ɓe wawal déplacade aɗa tawa Ibrahima waɗa mo rende visite non ɓe ara non attends hina kamɓe mi woni e wolde de ko Ibrahima mi woni e haalde oui je comprends Ibrahima si ɓeyɗa fof waɗalma visite taade droit yoɓugol passe maɗi yaha kam mo be maɓɓe waɗa ɓe visite est ce que a faami te aussitôt résultat mo heɓoyta on si jooɗoyama kamɓe fof ɓe tumodiri ɓenna enen fof ko ɓuuri moƴƴude ko Ibrahima par ce que kanko hina téléphone makko on o hoolori hakkude men ko o déplace to ara hiwro en en fof
sikkuɗa ɗum markata heddiɓe non mi watta ɗum non probléme min bon mi vraiment min on ɗon dundu ɗon wona dundu an quoi parce que min wona dundu konko sikkata ɗon waɗay ɗum ka hakkille non hay fo simi sikkande voilà. non ça veut dire komi falama wiide moi je suis simple dal min komi nangi vraiment moɓe comme surtout ma on majeur et vacciné donc si a waɗa calculani ko foti foɗɗa wadde kon si a waɗani ɗum min mi wattama condamné haydara non ha joni yi haali condamné voilà honɗum mi falama haalande hande kotomano Kundara kotomano Labe miñammano Pita oyano Conakry siɗa noddeɓe téléphone exemple oui hay bimbi ɗo wayri sa ka mais ɓinde moƴƴere ɓurden e maɓɓe Ibrahima waɗa ɗo jekki jekki tum immoya ya ha Labe centre rek daro allo on jarama awa siɗa faala sa connecte to noddaɓe par ce que sa connecti ka noddiɓe nder Labe kamɓe ko ɓeyata ko numéro ma WhatsApp mo wowɗaɓe noddide on donc ko ɓenta Ibrahima no Dakar o noddilan honto wonɗa innamo hilanka garage Labe ari ƴettalan e par rapport sa noddimo ga a wimo hilan yar Labe sikkuɗa e ko nodɗamo Labe ɗon hilan nder Labe ɓay mi anda kam mi yata arana sikkuɗa ɗino ndi ko honɗum ɓurtamo wadde frappé mi woni nder Labe ɗon noɗɗa ɗon ka donc andi jokkere nande ça frappe les gens ouais ok ɗani on mi conseille ma e kala wonɗo e darde kala ko wawɗa wonde siɗɗo ma ko woni sa heeɓi temps rek ya waɗamo visite ko Allah lan ɗon andi kanko jogui ko heddi ko ok mi jaabama ɗon kadi visite ko obligatoire mais nak no wodi temps mo andiranta temps on no raɓɓiɗi quoi andi si wodi no wodi ko iwtiri ɓawma ko hikki yeeso ma kon a hewtako ɗum a waɗa feere no jogiroɗa ɗum ka jungo ma non mi jaɓɓani non ko min ɗum a jaɓɓalandi ɗum par ce que en génération ma ɗon yewti quoi mais minen fewdo watto à l'heure actuel génération amen si minnima mi jaɓani non min ni si minnima mi jaɓani lalla hunde waɗi mi jaɓani mi landi kema voilà ko wiyete jokkere en ɗan ko hay ka admiratif ka wonɗa ɗon jokkere en ɗano toon bien sûr oui président laamiɗo pays on ko pays on satti o ko satti o heɓay rendez-vous ji o yalta o wacca ɗon pays on o yaa vrai ou faux donc pourquoi pas neɗɗo o wata heɓude temps e golle makko ɗe o wacca ɗon pendant une semaine walla 2 jours o waɗa rende visite mo duwa wadde rende visite o annanani komi haalanma kon hana mi nani komi haalanma kon siko a faami galle fof no jogui mawɗo quoi donc ko mawɗo duwa wadde visite heddiɓe quoi galle fof no jogui mawɗo quoi no waɗi siège ka woɗɗon siégé comme ça après kammoɓe yata quoi mais donc minen ɗo simin yahay ko Kundara men yata dans les normes simin yeehi Kundara ɓeyɗa ko fonction naɓi ɓe to naka mabɓe ɓe woni si ɓe déplace ake hors événement comme la tabaski ainsi de suite hein mais ɓe ara men fotaka galle ɗon donc kamɓe si ɓe arani ɗum kamɓe ko kamɓe woni toon ko kamɓe woni ka ɗumanti kamɓe woni ailleurs ɗandi ka wonno yiyode ɗon an ko Kundara base ɗa e yewtere ma nde e min komi base kaka babe ma jibinɓe maɓɓen kaɓe iwi ɗon kamɓe kaɓe jibina ɗon ko ɗum mi woni e base ade non ɗon omi yahan toon voilà ça veut dire haala kan il faut nanaka famaka Kundara ina mari plein droit yawgo ɗo par ce que ko ɗon anda babe ma no iwi mais babe ma kawi ɗon tigi tigi ɗon ko Labe hande a présenté que babe an ko mo Labe nenan ko mo Pita arrivé à Labe ɗa duwa kadi joɗade 2 jours 3 jours ina ɓay nenan ko Pita iwi accumi yami anda village natal nenan on ça veut dire innane ya yaw hoɗa mais yawgo waɗaɓe visite randaɓe visite hay si woni 100 ans siècle ji goɗɗi goo woɓɓe goo ara ɓe na ko arnoɗo ɗo e ɓiɓɓe bappankari walla e nenankari ko Ibrahima te pourtant kadi ko mbuy ka e jaɓɓi ɗon ka mi jaɓanima ɗon ok joni feƴƴe joni mi jaaboma ɗon kadi seeɗa yafuɗalan hande famille fof no jogui mawɗo quoi mi sikki bala comment dirais min miɗo heɓude on sensen kotiraɓe hamen ɓenno ɗo non seulement no waɗi des professeurs ɗumanti lycée ainsi de suite voilà donc nak si woni kamɓe on vraiment yiɓe andi vraiment ka mawɗo on iwi ɗon te kamɓe fof ɓe waɗani effort pour holloygol menen fay ɓen ɗon est ce que minen janggo e janggo mi haalnama simin sokoli andude donc hay si miɗen faala yaade kono min heɓani ko okkata men possibilité ko hikkanto men yeeso kono min watta voilà bonne question hiɗa andi ɓe inni sappo jenɗala moƴƴa de sappo ko andi ko goo fuɗɗorte sappo ɓon woni sakkiti ɗon ɓay iwata e sappo ara e goo ko e goo immotoɗa yaha sappo hiɗa noon e nder yimɓe sappo
wiyeteɗo ko goo on no ronko wawi heɓde hakkil ɗaɓɓitugol famille sappa ɓoɓo ça veut dire on woni dernier fusion ono wawi immade waɗa rassemble heddiɓe ɓen fof haɗa ɓeyɗa hakkille mabɓe fof yahano e ko on ɗon hakkille ko yeey ko banda sa fami ko mo yodde ko hoto mi falama wiide mawdiraɓe maɓe no wawi ronkude on haalande honto mawmum ɓen iwi ɓe holloya on ton taw kamɓe ɓe naɓaɗa ɗon hakkille mum mais Ibrahima Ba en tant que Ibrahima Ba no wawi immade hande na grand vraiment min mi anda siɗa andi ka baben iwi ɗan ton oyna non min mi anda to mi meeɗa to yaade ina est ce que a wallata lan mi anda ko honto mi yata pour mi anda honto baben an iwi voilà ok est ce que a fami komi won malade ko donc ɗum ɗon yaada wiigo ko kotrawan on duwa wat ɗum ɗo par ce que honno mi faala haalde hande hande si mbuuɗi ma ne joguiɗi koto ma ne jogui mbuuɗi jaja ma ne jogui mbuuɗi miñam ma oɗan jogui mbuuɗi aha baake wiigol ha ɓe naɓaɗa yubama makka si naɓaɓe walla bayen ma ka donc awa no wayi noon kadi immogol yewgol daaroya ka cosan mawmaɓe wayno voilà c'est la même chose ok ouais. Au jeune par avant, et actuellement, c'est diagonalement opposé. Et côté hombo? Et côté relation, surtout mon domaine familial. Et qui sens la relation? Là, quand vous me l'avez dit qu'on peut sens relation, on dit, oh, y a pas audio. Hanki, mawɓe jokkuno en nan de telle sorte que hande si a yiyani miñirawma 2 jours 3 jours ate fay honto woni noddoɗamo walla noddamo téléphone walla si miñamma yiyalima kadi walla si miñamma yiyanima o noddama téléphone oui mais à l'heure actuelle ko jawdin hikki yesso di en ah non 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 mais anda sa non non mi jaɓata andi hatta mi jaɓa Ibrahima a wawata la wiide Ibrahima ala combien won transport ɗo e labbe c'est 25 000 non attends andi ko mo mayo do ko ça veut dire ko en do ne yewde mais no wodi buy hedi be ngi be andi ko mo ne wolde ko te hino hoore mabbe kambe kadi est ce que a fami donc mi falama halande hande Ibrahima no duwa jedde passe mum di ya ouais bien sûr visita sans base goddo ok kitanno are nge esatu parce que la ngande on tem ko goddo go on do mil fo mo jetna ma parce que angi la sohli sifo ma ka émission esatu ba timbi non mi do faala go e wala men do songo parce que a faala ma soƴƴade mayi do nge songo to ndaren kon dum ngaisto yata parce que o soƴƴike mi do renti jama aisatu acca bismillah songo to karezi Ida
ejoto hari no mi fama e hari no mi anda o barki ko da me te jata ay sa tuba hey duje buba mo yanga na ne sikke mende sigo ko inde na bonde e yakko do mo jikko mako e jokko de lawol mangol la mi boy ay sa tu wala ne be no lati le bende lati e mari ko kango gaini o ay sa timmi waji e mi ko tawo to mi yalla wala ne wallahi allahumma amina sa tu Asere bagina hulali naro ngino notikato mino tesere sarribale ibido ngino notikato kofamba tantu katimbi itimbi tonnino nota hina morolla etelimi dellumanata Merci beaucoup, ce n'est que le début. vraiment pare non no ko ammi o kata weltanoɗa Aissatou timbi non Aissa fondo wattuɗo simi ɗo addorno 1 million mi jeeyanoma tellement ko mi welti kon ka billahi non vraiment Aissa vraiment c'est excellent merci sincèrement voilà musidɓe Aissa o yimani en paare men on hay muraɗi ɗin hewtali Ibrahima Ba timbi Ibrahima Ba Wakam Ibou Wakam disons Ibou Ba Wakam depuis Wakam kanko woni parrain anniversaire DJ Bouba le 22 o yi artiste on kadi artiste invité jour on na ko yombata wona ko yombata non te kadi jama on il faut mi précise naɓe parce que no woodi ko ɓe landila rumeur ji wonɗe yalde par rapport e anniversaire ji wonɗe e wadde ɗi mi faala ɓe wallu e hakkille maɓɓe anniversaire on ko musique guinéen 100% woni e dogude okay inchallah en waɗay de 0h à 2h du matin jama on ɓe dansa normal musique hara ko andi ko musique guinéen on hara ko teggol quoi est ce que a fami disco dance si ɗum ɗon feƴƴi artiste ɓen ara ɓe monta joué pooɗa hara ko pooɗagol mawɓe ɓen ara ɓe pooɗoto normal par ce que ɓe lantalla kala walla ha mo beyiyere mum ɓe nodda e lamen lam Bouba ko musique fayɓe watta walla ko musique min no ɗo ko anniversaire mawɓe jonno mi faala ɓe waɗa grand boubji ɗin solnaɓe waɗa sabadoji ɗum ɗo hono wiyete maɓɓe abbaya e ɗum maɓɓe fof faami ɓe ara hara ɓe pooɗoto ok est ce que a faami donc noon mi aranama ɗon donc rewɓen kadi kala faalaɗo ñowanede ko laba donc haray mo wawi wadde contacté Ibrahima Diallo depuis Wakam d'ailleurs mo andiranta et plus reconnu dans le monde entier son numéro de téléphone 507 057 20 53 voilà okay. Donc haray on wawa noddude ɗon Ibrahima Diallo depuis Wakam arɗo ha ka hedde mompiri hedde monument vraiment sa noddimo rek Allah andi ke Ibrahima Diallo rek ɓe hollete ha ka télé makko ok Aissatou jongoji labaɗi donc c'est meilleur qui comment dire tailleur ok Aissatou naam men nani dande mande mais Aissatou do wodi ko mi faala landade Aissatou ko lab ko Guinée jangi walla ko Sénégal jangi wonnuge mum français alqur'an fu taw min ko nomi wona ya taw ko Sénégal ɗo Sénégal ko ɗo janguɗa musique walla ko Guinée janguɗa musique Aissa Timbi ko femme sénégalaise d'origine guinéen ko ɗo heɓa janɗe ɗo no ƴetta kadi arsike mum e ɗo e leydi Sénégal non min komi landi musique on ko ɗo janguɗa walla ina ɗo musique on ko ɗo mi jangi mais Aissatou non mais hande ɗum jahinimmi mi famani no wodi artiste ɓe buy guinéen ɓe ɓananda hoore ma ɓe yimay comme o voix ma ɗo mais ɓe ƴetti musique on ko Guinée ɓe jangatama ha o ɓornani mais selon no mi no bugorta dande ma nde no jippinirta noon hewɓe ɓe no jangino mais ɓe wawirta noon jippinirde hara ko wonɓe Dakar ɗo ko honno an wawɗa heɓi ɗum ɗo e nder Dakar Sénégal ko Allah a gayni ko Allah jonni la non a raɓɓindini par ce que ha hande mi ƴettal micro to lagine donc fof ko ɗo waɗɗa fof ko ɗo hande sino wiyede ko hombo woni maître walla maîtresse Aissatou Ba Timbi ko hombo janduma musique personne jannala musique Aissatou ko an tun ñuñcani hoore ma ko min tun e Allah min nima ko Allah
seke min ko jamma mi waloto si mi fini mi miijito ɗon noon mi ƴetta et puis dan den ko an kadi lagganinde hoore ma ko Allah jonni lan no andi DJ Bouba nam ɗo noon kadi quoi andi neɗɗo hunde fof kala ko jokkata yo taw hara iɗa waɗi hen hakkille ma quoi ka hara no waali ka ɓerde ma quoi ok joni ko ni watten par ce que ɗon andi presque ko 30 minutes marɗen iɗen mari woɓɓe goto asato en zone son goto e wole noon fi anniversaire on wayen ɗen ɓeeɗa kadi ɓe naata na ɗum hara en ñaami tan maɓɓe on way grand tappangen ɗon gokkum asato kadi kelu Merci. Merci beaucoup Aissati Mbi musidɓe wonɓe darde Jama TV mi salmini on goto kala inde mum nden yettore mum nden normalement eɗen duwano udde téléphone on pour Jama wa participer mais temps wata hen premiére deux on yafoto par ce que iɗen waɗi satire moƴƴa joni Aissati Mbi Jama o yi par ce que ko affiche on ni dongal ngal taw e film o arani Aissati Mbi joni yewtu men seeɗa préparation fi ka anniversaire wawe on waynade ha yontere hande inchallah ka anniversaire hono prépare fi anniversaire o ok nde ñande kadi le 22 min ni mameɗen préparé ko ɗuuɗi parce que fans club Aissati Mbi o woni prête oui jokken Aissati Mbi woni prête haalaya ha kan eko wonɗo nande ɗo eɓe memmina ɗo kolloy ko ɗo gandi wo ƴiƴan keccanda maari ba oui nde ñande komin innata tu wakam ɗo gandi ko concours ka Aissati Mbi ɗon mo nodduɗon on to yejjutumo wonde seeɗa maƴƴina hulali ko tolan kon kadi ka maƴƴina hulali ka Nafissatou Diallo ka ha wiyon ɗon kadi seeɗa sar rival in noon femme battante depuis timbi Madina timbi tunni ɓen ɗon foppo hino habbi on ɓantal famille wowlu kadi no ɗo mo wola ko woko gata wolede
voilà ko noon tigi woniri musidɓe o nani Aissa Timbi vraiment préparation maɓɓe on ɗo no laaɓi po himo préparé fi yontere hannde le 22 ñaani parrain on yiltoɗo e mum parrain ɗo kay haray ko waɗugol ko wonanno wiyeede ko janngugol ɓoyata hewto quoi donc nak haray vraiment sina ɗen préparation no waɗi yarde miɗo hawji koye parrain on ko otowal préparani la walla ko moto non mi andi ɗum noon ko surprise wonantama quoi mi andata quoi voilà donc mi watama haalande ko honno e ko honno mais nak si hewti anday quoi ayka hana si iɗen invitude fof kala bani adama quoi wona olof wona pullo fuɗɗi Thiaroye Yeumbeul ainsi de suite donc Sénégal fof kala immotoɗo ɗo e wawɗo déplacé ade ara haray meɗen invite ma heɓata toon kadi ko mettatama inchallah onon kadi Allah taw heɓu toon ko metta onon kadi ok sécurité on no prépara e situation ji ɗin fof inchallah no waɗa organisé ha moƴƴi si Allah jaaɓi kala luttuɗo fof haray non voilà joni sans plus tarder musidɓe émission men on hakkude men e Aissatou artiste invité kañuma e paala men on ko ɗo woni hadde par ce que eɗen mari kadi 2 personnes ɓe nana hoore men no habbi en kamɓe kadi hiɓe arde haray ko ɗo waynodirten e maɓɓe ko honɗum waynoɗa Aissatou wayno honɗum wayniɗa komi wawi wayntade ɗo kadi ko innugol on toon nden ñande wonɓe lange landade par ce que min kala landede siko paykoye woni to siko makko baɓe andu hatta min na moyen de 20 ans yata to wo ko ɓay woɓɓe no raɓɓe de yettosoɓe yettoɓe sikka ko wittanɓe mari ara ɗande ara duuɓi ɗin no towi ka d'accord haray nden ñande mi inni on ko baba en nodditi ko pati en notto nda noon gosti a nani mi nani ko baba en noddi ko pati en notto mi famani ɗum noon quoi explique ni men paare nde ñande a famay an Aissa Timbi voilà woɗɗaki ha toon de par ce que bon vraiment wota mi suuɗon non le problème andi famon pularango himo change awa no famira po wayni ke yohoɓe maɓe mawɗi ɓe wayni selon no woodi donc ko baba en noddi ko paten notto ina andi anniversaire ɗi no woodi anniversaire sukaɓe no woodi anniversaire mawɓe quoi à cette fois ci Dj Bouba ko parmi le mawɓe jijeɓe ko ɗo Dj Bouba o hewtani ka paaɓe mi ka domi pa quand même kasi makko joni ko en waynodiray wayno ha e samedi inchallah donc haray tigui tigui on haray on nani ko yewte ɗo ko haray so on heeɓi en erreur walla on yiyi en ko welani on haray meɗen tori en yafuye surtout vraiment parce que andi rek waɗugol communiqué mi haalama aduna fof no darama haray wela quoi donc woɓɓe yiye hen ko welataɓe woɓɓe nana hen ko welataɓe ainsi de suite donc nak mi yejitani kadi monsieur le président somo harit la président somo harit la somo dom Ibrahima e baylo onno kadi ko prési fans club Ibrahima Diallo kañum e monsieur Soyon Ba donc Soyon Diallo du moins imam binta pellel voilà joni musidɓe wonɓe darde Jama TV enen Aissatou e waynodiri enen e Ibrahima e paare men on en waynodiri ha e samedi mi hokkay on kadi rando inchallah si tawi woni anniversaire on feƴƴi e hoore jaam enen ɗo kadi en waɗɗo kadi plateau pour andingol jama on ko honno feƴƴiri par ce que woodi nodduɓe la wiilan yomi waɗu très tension no woodi anniversaire ji feƴƴay ɗi si tawi feƴƴi hara jomum hakkitaka eɓe eftunoɓe e Dj Bouba je ne suis pas ça min inchallah si tawi woni feƴƴi no wawi wontude o inchallah mi notta on haalo inchallah jaaɓi yafuɗon noon kadi haray prévente ɗin fof yalti quoi actuellement kala sokolɗo prévente ɗin haray on mo wawi yaade ha ka Ibrahima walla o noddamo téléphone 507 27 53 507 27 53 ok merci beaucoup prévente ji ɗin haray no waɗi disponible ka Ibrahima ok joni ma en karesi warana en clip ɓe kadi wawa nadde merci beaucoup mayi adde ɗon goɗɗum clip
assalamu alaikum musidɓe wonɓe darde Jama TV mi yirto e mon ɗo kadi awde gaynduɗen eɗen e Aisha Timbi Ba kañuma e Ibrahima Ba pare men on ɗen yirtade ɗo kadi ka 30 minutes heddiɗi ɗin enen e 15 jours production suka manaɗa hoorema ko suka pullo mais ko fula kundajo manaɗa hoorema hino ƴetti hoore mum kadi waɗi e nder fulɓe Fuuta ɓen mo liggoda e fulɓe ɓen mo liggoda kadi e fulɓe Guinéen ɓen so en wi ɗon kadi aren e l'homme Ibrahima Bari Medina Tilen woni invité d'honneur amen ka anniversaire kankadi invité ɗamo pour yo arɗo seeɗi to woyi ko gonga ko invité d'honneur ñande anniversaire on yontere hande donc noon ko watten ko rewgol ni hirodira e maɓɓe ɓe représente ko kamɓe woni homɓe tigi tigi atoren 15 jours 15 jours assalamu aleykum ok maaleykum salam wa rahmatullah DJ Bouba maaleykum salam wa Jama TV mi salmini onon fof goɗe ɓe inde mum e yettode mum ko Kenzo production ɓinguel Fuladu e jooɗi Dakar ɗo jeeya Fuladu président de l'association des jeunes engagés pour le Fuladu les jeunes engagés pour le Fuladu donc mino salmina fof kala hettotoɗo Kenzo production e kala guiɗo Kenzo production e kala hettotoɗo Jama TV merci beaucoup mi salmini l'association o kadi les jeunes engagés d'accord hande 15 jours production sino wiide noon les jeunes engagés pour ɗa wawi ɗum wadde traduire plat mo hon woni jeune engagé ok jeune engagé moy sukaɓe ɓe andanta si ɓe haaldi hunde ɓe ruttotako te si ɓe ƴetti objectif kadi ɓe waɗat objectif o ha yonta si ɓe falama wadde goɗɗum kadi fi goɗɗo no acci walla goɗɗo no faalaka ɗum hattaɓe wadde andara caméra o to kamɓe ɓe waɗat objectif maɓɓe on donc si objectif moy ɗum woni engagement maɓɓe on si ɓe engage ke ko ɓe yiiɗi kon ɓe waɗat ɗum ta ɓe tampani d'accord sa innama Fuladu wi ɗum ko jeune engagé de Fuladu ko honto e Fuladu on woni kam on tigi tigi ok Kenzo production no jeeya Fuladu région de Kolda département Vélingara commune de Kunkande donc min e département 30 km woni hakkunde amen village mo natal village natal o ko commune nder commune ɗon Kunkande nden commune on Kunkande ok neeɓi ko Kenzo ari Dakar walla neɓani si Kenzo no Dakar depuis 2013 oui depuis 2013 Kenzo no Dakar hande si ɓe inni Kenzo yo wonmen wadde représenté ko ɗum woni wadde Dakar comme golle makko ɗen ko métier walla ko ɗum est ce que ça no wawi wonde si Kenzo no jogui métier depuis Fuladu oui parce que Kenzo ko élève wonno donc comme no français innata de on ne peut pas réussir dans un domaine dans une domaine école o mi yeehi école on ha mi tawi école on yaata oui non mi acciri école o mi natti boulangerie donc mi waɗi boulangerie presque 3 ans tonto Kunkande oui mino salmina les boulangers de Ketakunda par ce que maɓɓe mi idori mi salmina boulanger kala wonɗo Kunkande oui mi wi Kunkande mi ari Dakar ga donc on andi Fuladu ko tappalappa tu vois mais Dakar ga ɓuru machine gollete Kenzo ari ga continue kadi métier muɗum donc avant de mi komi ari Dakar automatiquement avant de mi wadde boulanger parce que andi souvent jeunesse mom mbuuɗi ɗin ittoɗa ɗum ɗo a faami mi yaa e chantier 2 semaines mi tawi mom mi daari hoore am mi daari maçon mi inni ɗum ça ne va pas ça fait no muusi quoi no muusi tawi no muusi mini pourquoi pas mi acca métier ɗe mino yaha mi anda ko mi andanta mi gaynta te sakitotako tu vois non mi acci mi yejiti mbuuɗi tu vois mi jokki métier ɗen alhamdulillah mi wawi métier ɗen mi fuɗɗi gollude ɗon kadi tawi mino waɗanno art moye karaté tu vois mi waɗi formation goto sécurité en fait comme superviseur agent goto mo sécurité ok ni ko ɗum ɗon wonɗa golde akkiti boulanger on kadi jonda business goto kadi ok ko ɗon tigi woni Kenzo production e ɓinguel Fuladu e bi kadi ɓe jammiti le jeune engagé de Fuladu n'est ce pas ok sen iwi ɗon aren e Ibrahima Bari Medina Ibrahima Bari meɗen faala ya représente ɗo
annamen ko an woni hombo e ko honɗum woni golle ma e ko honto e lagine jeeɗa. Way assalamu aleykum wa rahmatullahi taala. Voix on towa e seeɗa Ibrahima. Haray mi salmini wonɓe darde o télé ɗo fof. E communauté guinéen mum fof salminama. Merci beaucoup. Ibrahima Bari komo pita. Pita kaɓenata jagaɗon mbuma ɗum woni kamen. Oui. Ari Sénégal ɗo depuis 2007 hiɗan Sénégal ɗo. Oui. O tigi no yango e chauffeur yagal ko ɗum woni waɗugol. Oui. Dakar ɗo alhamdulillah rabbil alamin no feƴƴude no haniri. Ok. Nini ko chauffeur yagal wonɗa wadde quoi. Chauffeur yagal ngal ko taximan walla ko taxi bagage walla ko chauffeur ɗo e Guinée? Non ko camion. Camion e camion ko Dakar ɗo wona dogude walla ko dogo yawo ara? Ko Dakar ɗo dogude. Ok. Ko ɗo jannguɗa métier camion walla? Ko ɗo mi janggi depuis 2007 presque mi fuɗɗi wadde apprenti yagal. Oui. No ko noon oti yaari ha joni oti woni joni wonani hoore mum. Yo gollande hoore mum alhamdulillah. D'accord. Mais ko ɗum wondi conséquence chauffeur guinéen ɓe par rapport chauffeur sénégalais pour ka probléme kaydiji ko ɗum woni différence ka talol hakkude mon e wattatoɓe gooti ɓe? No ko no woniri andi wono enen e Sénégal ɗo wona gootum e dogingol ngol no seedi par ce que andi wono enen ɗo loi hino no existe sara nden quoi si tawi ɗa jogiti oto kaydiji ma no waɗi légal a waɗa kala ko falɗa ka ɓe tampintama koni probléme on noon sa inni a ƴettay ɗo to tawi no woodi ko manque e kaydiji ma ɗin noon kadi ko ma soñjoɗa seeɗa. D'accord. Aray ko no woniri. Ok. Ibrahima Timbi Diaga. Ibrahima chauffeur Guinée wonɓe Sénégal ɓen est-ce que ɓe mari association mananda hoore ma ko wiyeteɗo association chauffeur ressortissant guinéen résident au Sénégal? Ɗo mari? Meɗen mari imo continue? Imo continue Ok. Programme mon toon ko waɗugo versement walla ko si goɗɗo nawni bon on woni programme toon tigi? Meɗen fotta meɗen versa chaque fin de mois. ɗin mbuuɗi ɗon ko pour en cas si goɗɗo waɗi accident min wallitomo e mum par ce que tagaɗo kan hiɗa andi fi hande mais fi a anda fi ko ndu woni argol janggo donc juste non min fottata min versa ɗum ɗo uniquement si goɗɗo heeɓi probléme min ƴetta min wallito tigi. Ok. Mais est ce que association mon on himo mari agrément himo anda par l'état du Sénégal à Guinée? Non. On ɗaɓɓal taw kaydi jeey fof? Non min hewtal ton taw. Ok. Donc pour facilitugol haala kam fewndo ko groupe mo ananɗa hoore ma ɗon créé pour waɗugol guide hakkude mon ko a aide hakkude mon wona association mo ananɗa hoore ma no mari agrément. Bon président mon on ko honɗum o yewti on o sondiki on mo ɗafaala on ɗaɓɓande agrément walla o sondaki on ɗum? Meɗen yewtudude fi ɗum noon kadi. Ok. Yo Allah wallu heɓo fino feƴƴira 15 jours production ko ɗum addi a jammitade 15 jours production par ce que ko haalatiɗo ka ɗon de 15 jours kono taw woni 15 jours ha addi production o? Ok 15 jours kadi ko temps cukalel par ce que mino joguino sahelji ɗiɗi e min woni tati goto on no yiyete Mohamed Dione waɗanima inne Mohamed Ndongo donc e sahel e minen min joguino téléphone. Donc e téléphone am ɓe ƴettayno ɓe waɗa téléchargé son Eddie Kenzo moye nigérien o. Donc ɓe watta téléchargé Eddie Kenzo min comme ko sahelji ma rek min mi gueddataɓe te mi salta ko tu vois mi okkaɓe téléphone am mo ɓe waɗa kala ko ɓe faala comme que on est des jumeaux tu vois. Donc min kadi si ɓe ƴetti ɗum mi hettotanoko e Eddie Kenzo parce que min musique nigérien mo mi hettotanoko donc si ɓe waɗi téléchargé a pari min mi ƴette musique o presque mi waɗa consommé mi hetto tu vois. Non mi hettorto noon l'amour o nattiri Kenzo nattiri donc kamɓe tawi ɓe jammiti que déjà Kenzo kisa men waɗi ɗon minen tato la famille de Kenzo moye Medza Kenzo Kenzo e Raphaël Kenzo. Donc non waɗi la famille de Kenzo. Production nak ko sehlam goto kadi tu vois donc minen gollideno ménageur ballal Fuladu Rizal. Donc min gollideno mi wonno organise no tournée mawɗo tournée de 14 villages
à Patiana tu vois mais men organiser ɗum ha men darni dagdiɗi men kali fop mais malheureusement corona o ministre de santé o arrêti événement ji wonte men dépensino sa kales tu vois mais aussi kono min mi ruttito ɓawo walla mi looɓay walla ko goɗɗum mais tawi ko Allah hoddiri kom a wawata hay fus mais noon min noddi minimum ko Allah hoddiri enen en waɗi miijo meɗen en waɗi feere meɗen Allah waɗi ko ɓuri kon en anda si en wanno programme ji meɗen goɗɗo meɗen heddode par ce que on va voyager partout te e déplacement ji ni ko e auto ji kadi men yarta on sait jamais tu vois minimo ko Allah waɗi ɗum donc on va laisser e juuɗe Allah ko en acce juuɗe Allah noon kanko kadi noon producteur yawtir l'homme fort producteur o yaltini donc fi onon dal on finance mbuɗɗi mais ko faal ɗon produire ko laataki mais ɗum waɗal ha découragé ɗon mais en même temps kadi wiiti ɗon kadi producteur mais si par ce que golle ko noon par ce que si ano golla hunde si a ñakki rek a rutitike ɓaawo a avance ta ok te si ano golla hunde mi nane wonani pullo kono mi nane fulɓe no inna si ano golla ano gollida himɓe a uditay guite a uditay noppi maɗe udda guite maɗe walla udita noppi maɗe udda guite ɗe mais 15 a woni ɗo konngol non attends andi min ɗo sino wolede koko waɗa fippi feƴƴiɗa ko ko ɗum ɗon mi wippoto a wi mi wonani pullo mi wonani pullo haaldade mais 15 si wonani pullo 15 ko honɗum par ce que ko pullar laaɓu nga poste wonɗa wolde 15 non 15 ka ɓiɗɗo pullo walla ka jibinaɗo e nder fulɓe non koye haala kan laaɓ 15 ko jibinaɗo e fulɓe 15 ko ceɗɗo an ka ceɗɗo donc ɓe mbaɗin mandinkol ɓe contonna mo motona conton aɓe dami mba contonna albaɗiol lon ɓe mbaɗima fana contonna dables naalo ñintemɓe aɓen lammoyla fana 15 ko ceɗɗo te nani ceɗɗe normal ceɗɗo ɓe moni mais bari a ngalɗi walla ganɗani ngay mi ngalɗi kay hey ngay mi ngalɗi kay parce que min himɓe no yiya kam min naɓe komi ceɗɗo ɓe innami noon a wonani ceɗɗo si ɓe nani pularam o ɓe innami mi wonani ceɗɗo non mais attends an mom metto alaba bari ouais hono waw mbarɗa ko haala e o tagaɗo to kay sina min ɗon déjà min waran taw no ngaldini lan min waran taw no ngaldini lan goy donc 15 ko wiɗa ko ceɗɗo sosé mais ceɗɗo honɗum waɗi mo courage ha himo naata e fulɓe fulakuuda d' abord ha tawa joni himo waɗi pré kadi goldugol e fulɓe Fouta Guinée si ɗon c'est fierté par ce que min komi taw par ce que min babam depuis âge de 7 ans mawɓe makko ɓen accimo mawɓe makko ɓen faati woni ko kanko tagi o woni kilondin woni ko janande e neyi to ko e fulɓe o neyi min hannde mi wawi innude sabuji hewɗi min heeɓi ɗum ko sabu babam kala kam yeehi ɓe innanmi o ko ɓiɗɗo Bouba Jamma ɓe watte dow comme komi laamɗo ok on ɗen jikke saare nde mi yiya min hannde woodi saare nde annata mi meeɗani tippude tepperande mais saare nde fof andi kam plupart e saare nde ɓe nodday kam téléphone kenzo te mi meeɗa toon yaade sabu babem ma sabu babam soit photo am ɓe yiita walla ɓe nana kenzo ni rek ɓe nodda kam téléphone wona mawɗo wona cukalel te mi meeɗa toon yaade ha hannde saare nden ne wona pour no woɗɗi saare amen mais komi accitanoki toon tagi hakkille ok donc mino jaara ɓe Buy mino jaara Fuladu fof kala yiɗɗo kenzo te franchement ala komi wawa yoɓde ɓe koɓe giɗoɓe kenzo te ko min ɓuuri ɓe yidde mais mi hono woni ko ngalɗimi ko mais 15 jours woyi ko Fuladu janɗi ton jangi mais ko ɗum naadi 15 jours e fulɓe Fouta ɓen kadi fulɓe Fouta ɓen mi haalamade min nalma fulɓe Fuladu fulɓe Fouta ɓen ɗon kadi tantan goto debbo moƴƴo nenejo Ramatoulaye Balde o wiyete Kebujo ɓe jamma mo nenejo ko neɗɗo andanta mom o yiɗi ɓiɗɗo janano o yiɗi ɓiɗɗo makko no yiɗiri ɓiɗɗo janano ɓiɗɗo makko ni o yiɗiri ɓiɗɗo makko men wondi galle goto 6 heures o immoto o wonnanmi café ɗo mi yaade école mi sikku waɗanɗoma ɗum yo hay ɓiɗɗo makko tawi o wondani sa e ɓiɗɗo makko minen wonduno yayam moƴƴo mino salmina mo Boy mi salmina galle makko on fof mi salmina nenam kadi e babam mi salmina kala wonɗo Fuladu kadi bari min ha joni miɗo ngalɗide par ce que langage makko on min tawi min ɗo mais min ɗum fotani mo bettude par ce que min mi innimo Kenzo si ari ka plateau maɗa sa udditi téléphone ma a wonta émission sa heeɗike Kenzo a ngalɗe c'est vrai halnunomo ɗum mais ça saute par ce que ɗum ɗo kay firti ko gonga nga pulal nga woni haalda ɗo
si tawi woni a fewti goɗɗo e gappulaɗo a wimo min wona pullo komi ɗum ɗo a haali kan haala ka wonɗa kadi tawi mais Kenzo an no la po sa inni ka ceɗɗo c'est vrai ɗum ɗon ko côté babe ma mais est ce que yumoma en personne ko ceɗɗo kan kadi walla nenam ko ceɗɗo babam ko ceɗɗo nenam ko baylo babam ko baylo nenam ko baylo bon min ko pire et dire nene e baba mi sikko wonani ko woni baylo mais an sa waɗi mafia yagal a feƴƴey de a bari oɗo so waɗi mafia yagal o feƴƴey ok joni ko ɗi watte yayen ka régie daren ɓe okka en ɗo clip goto okke jama on par ce que eɗen andi hiɓe connecti ɓe darde salminaɓe kadi kaɓe won toon fof ɓe anta ko enen e mabɓe wota ɓe siccu wota ɓe haaɓu enen ɗo en nisata ko namduɗen mabɓe ko mayin ka régie ɗaɓɓen clip goto bisimilla acca On va tous les fracasser, oh. Mon ami, oh, on va tous les fracasser. On va tous les fracasser, oh. Mon ami, oh, on va tous les fracasser. Warabatom, waranakom nakom. Warabatom, waranakom nakom. C'est pas la musique qui nous rallie, bien que le sang garde debout.
aller marquer les pas. On ne part pas trop, pas besoin de débat. Nous sommes les fils de Molo Moussa, roi comme Fodé Doussouba. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je baisse jamais les bras s'ils résistent au bout. Warabatom, waranakom nakom. Warabatom, waranakom nakom. On va tous les fracasser, oh. Mon ami, oh, on va tous les fracasser. On va tous les fracasser, oh. Mon ami, oh, on va tous les fracasser. Warabatom, waranakom nakom. Warabatom, waranakom nakom. Alhamdulillah, dandobe mansabaye. Ululala tuwa le jabitama. Kana sila fula dumba likoma. Kana sila fula dumba likoma. Mini tafal tonya bela banna. Dini loto mamunye keba sitoka wala je. Yo hamenga jabi sose bidika te melody. Funela ifole. Call me baba, call me baba. I'm a international, international. I'm a international. Voilà, musidɓe wonɓe darde Jama TV men samini o men landike sana la menen tana wala ga haray toujours ga deuxième partie wonden puis ga émission Emba Minisi enenge Dj Bouba hande samedi 15 octobre cité ensemble Wakam no mera non enenge 15 jours modo kany kadi Ibrahima Bari depuis Medina e modo soferjo moranado wondo e Medina Ibrahima langandi tangom fenen kadi nebatara wadi file Ibrahima fewndo ni ko hono wuri don fi anniversaire Dj Bouba en tant que invité d'honneur. Ouais, DJ Bouba on question ma don mi weltori kemo kala hido men do hande no andi menen men Paris ko men parbe e fi anniversaire on ko fi goddo go men woni no manade fewndo donc are ko men inata jama on ko yo mobilise noddo noto noddandu noddo dan dum parce que woni nodditi jama on hande sinama DJ Bouba are ka o nodda ko menen nodoto hara oti kadi no salminora don kadi Ibrahima Diallo prési amen on ka bandal family sai mi ari do hande ko Allah e makko merci beaucoup connaissance hakkunde yangi makko ko wadi sabu dum wadi sabu addimi do haray jama on fop no invita bandal family don kan dambe no ko kambe woni organisateur be kambe organiser dum on don kan haray jama on fo men invité be d'accord inchallah invité d'honneur Ibrahima Bari Medina Ibrahima Bari ko no préparan dalam parce que min il faut andi pare mo rewi do mi landi ko musiko auto mais o jaba lan halande en invité d'honneur on ko no préparan da DJ Bouba ande nyande en kadi ko auto wala ko moto no andi DJ Bouba ko men préparani DJ Bouba ko dum do men fala wadde surprise andi si men ari men inni ko dum do men woni wadande DJ Bouba humpanoɓe en fof hara ɓe humpitike donc no min falaka humpudude yimɓe ɓen ha ñande le 22 octobre dañande jama on si taw me ñande ɓe yeyi komin waɗanta DJ Bouba kam inchallah ɗo den laaɓi ɓay miwiɗo humpa donc non yo mi walli ko andi ɓuy gari no humpa woɓɓe kadi no humpa donc no voilà min teyimi no humpa voilà joni noon si tawi kala humpaɗo leñande si yeyi taw yimen ton inchallah o humpitoto mais 15 ans les jeunes engagés de Fouladou, on peut préparer fi anniversaire. Ok, les jeunes engagés et tous les artistes Fouladou, surprise du Maudi. Donc comme nos invités d'honneur Harini. On invité ben faut ko surprise fa la wad. Andu si a jetti hunde, si anabana goddo hunde, a indi sa fala warde goddo sa indi mo mi warete. Sa yaha e makko ta tawatamo ton. Par ça ini momi warete minarda warde goma o dogay n'est-ce pas donc surprise kadi ko no way donc surprise on ko jour même bettatama ha jahila inna be honto mi tolni e mabbe walla be ko hondu mi wadani be jahila parce que min dum hebayla min jolle goddo ara e bettala goddo mi jahila mi ndara hoore am mi ndara mo mi ndara ko wani lanko min hondu mi gollani walla hondu mi wadi on tu vois goddo noddide o do accala munye oui allô oui on jarama nalato ko jantun ko mbo
Angeja. Alhamdulillah. Kombo? Musa Ayro depuis Bentali. Musa Ayro Bentali ko no fewndi? Angeja. Alhamdulillah. Ko fewni. Ah, mede munyi nani? Yeah. Nam pala no music on Saifon. Saifon ne? Eh. Okay, sala jabi Musa Ayro. Ala mi salmini on non ko yetta bari jam wonande hito mun non. Dido do yette baribe yette baribe dido do 15 encore no de ko jamma jamma jago sida cibe matu way yette bari jom salmite ke bana jarama awa on jarama non kedi voilà ko non tigi woniri 15 wiida hidon ko surprise ka min tay d'accord normalement non tigi do no ande ko nelte ko kono bay no foppo ngi ko surprise mi jabi surprise o yo alla lati goddo kadi konki allo assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah kombe ko menen Amadou Samora depuis Gorée do Amadou Samora depuis Gorée mbaya ngalawde association Badia Kafo oui nen salmina o moƴƴa me salmitike mi etika ha mi ronki kono mi andi tun hande on heɓi koɗo ka accu prési koɗo noon kadi heɓi jatigi moƴƴa ne par ce que golle moɗon no yooɗi ha moƴƴa merci beaucoup me weltike hay so wona fiiɗo émission ɗo min kadi mi musidi e Fulɓe Fouta hewɓe ɓenanɗa ɓe jentoto émission maɗa wallahi mi weltanike on yo Allah ɓeydin e galle ɗe nawde yeeso allahumma amina ankar noon yo Allah ayne e andi ma moƴƴo allahumma amina sendoden en fof meɗen fadi on ɗon dijje ɗon ko représentant men ko musidɗa men ko fo an d'accord minen kadi hande miɗen welti hande e fiimoɗon e fiimakko oui miɗen salmina on moƴƴa min weltike minen ɓuuri on salminde gila nane hari mi hettorani par ce que hari wa palais national présidence woɓɓe ne arno ɗo ko ɗum waɗi mi yawani natude quoi d'accord mais moƴƴi vraiment miɗen ñaagui Allah yo Allah nawru télé on yeeso e manti e golle ɗen fof allahumma amina afal ɗon hewtude ɗon e on ɗon suka ɗon yo Allah naɓoy on ha ko ɓuuri ko feƴƴide ɗon e martaba allahumma amina hande min weltike par ce que o falama imminde vraiment manti tosa ɗon o falama inde groupe on quoi ouais c'est vrai hay mi ala mo ko mi haali ɗo fowno eto fewndo ɗo koye andon d'accord billahi ɗum welti hande moƴƴo noon ok merci beaucoup wiyamo noon golle ɗen noon koye golle ɗen ka o marque pa on ɗon meɗen faala si ko pa goto o waɗɗo yo waɗu sursaut awa o nanima de mo jetti woy mo jogiti eyyi parla ngala ko gotum salla jaɓi inchallah jaɓi président Amadou Samora ok Samora wow my boy jarama boy mi salminima diƴen weltike buy weltike vraiment meɗen e ɓaw moɗon meɗen e ɓaw Allah salmin musidɓe men seɓɓe ɓen kadi enen fof koye hunde wotere andi hande joni hande fof ko hunde wotere min yeehi ha hande indan ko Amadou Wuri ɓinnitemi Amadou Wuri mi innete ko karamo kam mi innira ko ɗum ɗo won toon de Amadou Wuri karamo ko jam ko on mi innira Allah ko kanko moni mukaddam Serif Mouhamad Abdallah no an ka wonɗa wonɗo an kadi ka ceɗɗo walla ka pullo dendirawa reedu nane o fiyon président association Badia Kafo fiyon ɗum no ina andi pular ngal noon laaɓi te 15 o wi ka denɗam makko reedu ko kamɓe mi jalɗide ko kamɓe mi wadde fof min jangguide wuuri Diallo en ɓen fof ko directeur école ji hami jangguide e directeur ji ɗuuɗiɗi hande ɗo gila beele ngara sinta hulata no 15 hande golliɗo goɗɗum no andi wona kenjo golliɗo goɗɗum andi ko woni ko dambugal ngal woni ɗon on télé ɗo oui e mo ala soobe mo ala yimɓe mi sikka yahay toon wallahi par ce que ko yimɓe soobejo ouais min kay miɗo du'anima fi Allah min ɓurma du'anade inchallah yo Allah waɗu kadi ñande goo hay siko hara ko haynagol ni tan tippoɗon ɗo gore ɗo lando ɗon lan non inchallah waɗay so Allah jaaɓi nani bisimillah mais waɗay on visite si tawi woni mi mayali mi ya wadden émission yo Allah acce e gurda ha ɓoya jum allahumma amina
merci beaucoup boy Kenzo kontaan nañu bu baax a baax merci Mariata Fonfa machallah Badia kapo bi yëpp Mariata na ñëpp ñu kontaan ñëpp ñi bëgg a dugg laa la wax mais ɗum hatta mi jattete debbo ma o de ya ko waɗeno welna ɗon ko hande ka wonɗo DJ kala ko wi ɗon hande ko wi ɗon fof ɗum yo ƴettu merci merci beaucoup ok voilà ko noon tigi woniri 15 o c'est la famille andi aduna on ko ni yarta ko seeɗa pour le fouta ko wi wo a waɗa e seeɗa pour ya heɓu seeɗa sa piyidiri seeɗaji ɗin ɗiɗi wona buy ka donc andi ɗo hande min ko 15 o mi andi mais yimɓe 15 o ɓeno noddalan ino félicita kadi par rapport e émission te kamɓe hiɓe darde émission o mais haɗe ɓe meeɗa ɗo nodde andi kanko tigi o wi émission hino welamo par ce que mo daramo kono ko e woɓɓe goo fulɓe fouta ɓe o hoddi waɗi sabu mo dara émission goɗɗo kadi noddi ye allo allo on jarama ɗuyte télé on taw ɗuyte télé on seeɗa wimi on ɗuyte télé on allo Lisa ɗustu télé o seeɗa ko jantugi ɗon e jam jantum ɓe nguura nden toon yeddalla ko hombo ko émission mo ngomi woni e ndaarde ayi émission mo mimo weli moƴƴa awa inde mon nden e ko honto noddo toon famille on no jang ko honno ene teɗa ko Kadijatu Diallo honto wonɗa ɗo Medina Kadijatunoɓe Medina eɗon e janton émission mo wonno laɓa no laaɓi no foti Allah e nawru mo yeeso allahuma amina merci beaucoup jarama yette bari ɓen noon ko sanafuɓe amen goy kede ko so yettaɗa honno eɗo ko wiɓeni yette bare yette ba fof ko sanat non ko so yettaɗa walla ko honno yebuso noon o waɗi ɗo émission welɗulan ko conseil oɗo yo yaw ɗaɓɓite e famille makko vraiment ɗon o welilan moƴƴa on ɗon émission ka ok merci beaucoup bari ka ko so wallahi mi weddani ko moƴƴa d'accord jarama nga nawni émission o yeeso allahuma amina eyyi mi hewri ko moƴƴa nani awa jarama nani awa voilà ko noon tigi woniri en salminimo depuis Medina kanko ɓe wondi ɓe fof joni bari tamme ngol langande waɗi kuule langande waɗa e feere salmingol wonɓe ɓawɓe ɓacci ɗon ton taw yowɓe guerma on par ce que ɗon andi salmineɓe goɗɗo kadi noddi jijje allo ok o kiti salmi wonɓe ɓawɓe daren no waydiren ka ok ko noon woniri haray oti no salmina accituɓe otigi en ari ka ɗuma ɗo wono lan hiro prési imam Thier Hadja Umurada Bantal family fop salminama sinini mi ok accu ƴetten oɗo prayida ɓe seyting allo salamu aleykum aleykum salam allo oui Didier Bouba no wayi ɗon e jaam Mansour alhamdulillah ko hombo ko président de France club Aïssa Ba Kimbi on ay Aïssa Ba Kindi a gayni émission ko joni wonɗo noddude woni retard par ce que mi ronko hen ɗa ɗon ligne no satiri quoi wallahi ligne o satiri trop c'est vrai ko gonga non mais ronko nadde men ƴettey kono men atude c'est vrai ko gonga mais y a pas de problème donc haray mi salmini fan club on fof oui mi salmini ɗon onon Didier Bouba Mr Ibrahima la d'accord doyen de Bantal family oui doyen de Bantal family donc mi salmini kay président de Bantal family on oui monsieur Ibrahima depuis Wakam d'accord donc haray mi salmini Bantal family fof ha e Diadiamouna Bari depuis Grand Yoff oui donc haray mi weltuke ɗo golle ɗe mi weltori kadi awa donc ɗum faama aussi ɗum ɗo ko pour guinéen fof wallahi wona pour Modiabere hay wotere ko pour guinéen fof wallahi donc fiyo guinéen fof woni suude wona nene goto wona baba goto oui donc hara guinéen ɓe faamira noon donc fansi ɗiɗi fof wona nene goto wona baba goto aussi donc anda golle ɗen ko hawta ɗum oui
haray en min duwanike onon tigi sambe ɓen onon radioji wonɓe ka moƴƴoɓe ɓen président moƴƴoɓe ɗen donc fof min duwanike merci beaucoup e musicien ɓe heddiɓe ɓen kadi merci beaucoup merci donc haray yo allah o nawran golle ɗen yeeso allahuma amina yo allah en fuulo allah wota en foole allahuma amina allahuma amina donc haray ko ɗon mi faala e guineren ɓe yoɓe fof yoɓe yiiɗu quoi yoɓe anndu ɗum ɗo ko fi nene goto yaada woni ni naati hay e goto ko fi fou ko fi en fof men d'accord donc mo ɓe jogora noon jogora wasi ko kañum tun jeyi ouais waɗa on kadi soutenir onon wonɓe dirisamɓe radio ɓen aussi donc client ɓe ɓen kadi d'accord voilà haray mi salmini ɓankal famille mi salmini fanto aissata timbi on ouais miɗo hiro kay bal samar gorko suusa vice président makko on ouais donc ha e président ibrahima wakam e dendagal wonɗo famille e fansilo aissata timbi haray mi salminiɓe fou mi salmitike ɓe fo warmi wiide courage e golle ɗen d'accord donc onon kay min jaranomen ɗum merci beaucoup prési merci beaucoup voilà ko ɗon tigi woni en salmini président Mamadou Baylo Diallo woni président fans club Aissaba Timbi o kamɓe woni ko natɗo woni ko salmini jama on fop mi salmini goto kala andi mum nden e yettode mum nden e jije lay goɗɗo kadi konki allo allo oui ça va bien komɓe Pero Ibrahima. Na? Ibrahima, wana ko Jama TV? Ko Jama TV, oui, Ibrahima Hombo. Allo. Ibrahima Hombo. Ok, ko non tigi woniri Ibrahima joni wayne parce que hay couple on joni téléphone on odo wona dernier auteur pour wawe waynade. Non, ko non lay tan permettant en joni piiji kono ton are en salmini jama on fof e jama on ta yeggutule wende are jama on fof no habba ñaani e ko ɗum jusqu'à adduno en ɗo are jama on fof no weltana ɓantal famille fop no salmina hay goto accaka fop kadi no invita d'accord ɓantal famille ko kamɓe jeeyi événement 15 o ko yiwde maɓɓe wallahi 15 o salmin ɓaawo wayintuɗen enen kadi salmina yeeso kadi jeyi ka yeeso taw non andi ɓaawo ɓen ko ɓe accuɗen ɓen quoi ok ko noon kay andu ruttoro giwruɗa ɗum wona tana quoi donc mi salmini fop kala hettotoɗo Jama TV mi salmini Fuladu fop mi salmini kala ɓiɗɗo pullo ceɗɗo kala haala ka wota haalde mi salminima mi salmini association ji ɗi fop surtout association ammomo waɗi fondé les jeunes engagés pour le Fuladu mi inni Fuladu are gollen pour Fuladu wata faden goɗɗo gollana en Fuladu donc han so inni en fadat goɗɗo gollana en Fuladu en avance ta mi salmina association Badia Kafo o denɗiraɓe am neneji am babaji am teki won toon ɗon kadi mi woni coordinateur mi waɗi fondé association président noddiɗo nane joni Amadou Samoura mi salmina wa galle am mo pasane mino salminamo e famille makko mino salmina Kumba fo ñoom Fama ñoom ñëpp maa leen di nuyu bu baax bayuma kenn kala hettotoɗo ndaroɗo Jama TV mino salmini ɗum boy wona seeɗa voilà ko noon tigi woniri musidɓe wonɓe darde Jama TV mi salmina on ko noon on nani 15 jours production ɓiɗɗo Fuladu e Ibrahima Bari Medina kan kadi ko ɓe hiwri ɗo kon e ko ɓe wayni kon mi anditina on kadi e mercredi inchallah à partir de 21h enen e Binta Peller femme sénégalais d'origine guinéen majina hulali inchallah nde ñande kadi hara eɗen ɗo e iɗen mari kadi Aïcha ɓundu gandal no gandi on kadi koko yumowo wonɗo Pikine si Allah jaaɓi haray ɗen mari ɓen ɗon kadi invité e woɓɓe goo kadi par ce que piiji ɗin ko surprise na piiji ɗin fof wata wolde ɗo woɓɓe goo kadi e woɓɓe goo ka caméra yoton ɓe andon ko ɓeeɗo si ɗum ɗon feƴƴi mi jonna on kadi rando e lendi inchallah haray Djidje Madiw sikko Dakar TV o woni on kañ kadi hino invité lan o inni wo ko spécialement fi anniversaire an on ɗum ɗon ko ɗum ɗon kanko woni cadeau makko on o waɗanalan publicité o invité lan direct ka télé makko e lendi à partir de 15h00 haray koye ndaaro Djidje Madiw direct kanko e Djidje Bouba inchallah Dakar TV enen e makko haray ɗum kadi mi halti on si feƴƴi ɗum e mercredi à partir de 21h kadi haray hiɗen ɗo ha e 22h si Allah jaaɓi haray on fof mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden est-ce andi en bokki mois d'anniversaire ah bon
anani min anniversaire am ko le 30 le 30 mais ça va aller inchallah mo rek donc en wandiri do ha e prochaine fois donc an non kadi haro yitale anniversaire on inchallah ko e samedi yontere hande woni le 22 mo be ka wontiri yo jagudo don wala ka hakkille mum suka ben kadde no dilang be inni be wadi surprise ono kay ni no wati tise to ko no lapoy et puis kadi Djidje Layba wondo xaar yalla Grand Yoff o noddi la ngo wi la yo mi andi jama on e vendredi après midi si juma juula ma ha yimbe ben soƴƴi himo jogi wadango Djidje Bouba carnaval molana do publicité pour anniversaire on mi sikkitum minata ala c'est la première fois bay be mi anda kono min ngo nan go min mi meeda hari wadde carnaval fi anniversaire on ko odo woni wadande lalum do donc minamo kadi sadi miɗo salminamo kanko e ɓeygol makko nde fof yo Allah ɓeydo ko moƴƴi kon bye ciao ha e mercredi inchallah merci beaucoup inchallah